Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer. Imana ibahe umugisha muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Turashima Imana ko ikomeje kuduha ibihe byiza byo kubana namwe mwese, kandi Imana ibakomeze mwege mwese mukunze kubana natwe, kwifatikanya natwe mu bihe byiza byo gusenga. Ndabasaba kugira ngo mukomeze gusangiza abandi iri sengesho n'iri jambo ry'Imana, dufatanye gukora umurimo w'Imana kugira ngo benshi bakomeze kuba mu bihe byo gusenga. Imana ibagirire neza. Muri iki cyumweru Uwiteka yadusize ku mutima gusangira namwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ubaka igicaniro c'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi basigaye bari busy mu buzima butandukanye, biruka mu kazi, biruka mu mashure, biruka mu business yabo, biruka mu bintu bitandukanye, ugasanga umuntu ntakibasha kubona umwanya uhagije wo gusenga. Ikiganiro rero kiriho kugira ngo dukomeze kugira umwanya wo gusenga uko woba uri ungana kose. Imana rero irifuza ko twubaka igicaniro cyo gusenga. Iki gicaniro ni igicaniro kidasanzwe, aho ufata umwanya wo gusenga aho waba uri hose. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba uri mu rugo, ushobora kuba uri ku kazi, ushobora kuba uri n'ahantu yewe bitemerewe gusenga, bitemerewe kujya mu matorero, ariko hamwe no gusenga akanya gato ushoboye kubona ibintu byinshi byahinduka. Uwiteka rero arifuza ko wubaka igicaniro cyawe ku giti cyawe, wewe uri kuranyumva muri uyu mwanya. Tegura ibihe byiza byo gusenga wewe hamwe n'Imana. Imushobora gukora ibintu bidasanzwe. Imana ishobora guhindura byinshi kubw'isengesho wakoze umwanya uko wabungana kose. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Ezekiel igice cya 22 cyangwa se 22 umurongo wa 30 ngo, kandi narondeye umuntu muri bo yosana uruzitiro agahagarara imbere yanje mu kirengero ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabonye. Imana idufashe, Imana itubabarire. Hari igihe Imana yigeze gushaka umuntu kugira ngo umuntu umwe gusa kugira ngo abashe guhagarara ahagarariye igihugu. Nico kimwe n'uyu munsi, iki gitondo birashoboka ko hari abantu bagendera ku masengesho y'abandi bantu, bakavuga ngo nje mfise papa arasengera, mfise mama arasengera, mfise pasteur wanje arasengera, mfise murumuna wanje arasengera. Oya, Imana irifuza ko nawe wubaka igicaniro cyawe cy'amasengesho. Nubwo wafata iminota 2, iminota 3, iminota 5, 10 ugasenga, haleluya, ukinginga Imana aho waba uri hose, waba uri mu rugo, waba uri ku kazi, Imana iraza kukumva kandi Imana iraza gusubiza amasengesho byo wasengeye. Nshuti yanjye, umuntu umwe birashoboka ko yakiza igihugu, umuntu umwe birashoboka ko yakiza umuryango, umuntu umwe birashoboka ko yahindura byinshi hamwe no kwizera Imana, hamwe no kugendera mu nzira z'Imana. Isengesho ryawe ishobora guhindura byinshi. Iki gitondo icyambo kitaba uyu muhamagaro w'Imana. Imana iragusaba wowe kuranyumva kubaka igicaniro cy'amasengesho. Ugasengera umuryango wawe, ugasengera igihugu cyawe, ugasengera itorero, ugasengera umurimo w'Imana, ugasengera abantu batarakizwa kugira ngo bakizwe. Imana irifuza ko hagira umugore cyangwa umugabo uhaguruka agahagarara mu cyimbo cy'abandi agasenga. Imana irifuza umusore n'inkumi babasha guhaguruka bagafata umwanya wo gusenga. Va mu bintu bikurangaza, ufata umwanya wo gusenga, wo kwinginga Imana. Iyi si yuzuyemo ibintu byinshi cyane, ariko hamwe no gusenga Uwiteka azahindura byinshi. Imana igushoboze kandi ufata ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndasengeye umuntu wese ariko aranyumva, reka umusuke mu mwuka wo gusenga no kwinginga no kubaka igicaniro cy'amasengesho kugira ngo abashe kwingingira igihugu, umuryango, itorero n'ubuzima bwe. Urakoze kuri Imana igira neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.